Siyabonga Thixo wami kwabe phela kwakho Siyabonga Thixo wami kwabe phela kwakho Kwethu nyazi amen banazaretha mahle ngibonga into eyodwa kukho konke lokhu ukukhuluma njengoba sengokugcina nje ngibonga ukuthi bonke abantu abakhuluma la bonke badlula kwaMpukunyoni bese bethelwa umoya kwaMpukunyoni bese bekwazi ukukhuluma lezi ndaba manje kuze kubonakale ngazathi bayakhuluma kanti ngoba bathelwa umoya kwaMpukunyoni bangichaza ngento eyodwa bonke ngoba mabekhuluma basibethi hey umfundisi umlungwane bakhuluma umuntu kwaMpukunyoni bantwana bahle basezulwini buka kwathi ngelinye ilanga khona lapha kuleli yelizwe kwaba khona indoda le ndoda lena iyafundisa uprincipal kwesinye sezikole khona lapha ya uma ngabe ifundisa kwabe sekuvuka abantu bavuka abantu bathi basho kuyiqeda ingasazi isono sayo yacabanga ukuthi kambe likuphi ithemba lami ngoba mawukhona mntaka kaNkulunkulu usizibona uxakekile ngaso sonke isikhathi kufanele uthuthi du ukhulume nawe ubuze ukuthi likuphi ithemba lakho iyalapha kwaMpukunyoni bensizwa lensizwa lena yabisiya komdala wensuku yahamba yawumbikela yathi baba ngenze lutho yathi anginaqala yathi anginasono kodwa namhlanje sengivukelwa abantu basho ukungibulala bangifuna esikoleni iphethe lensizwa uprincipal ngoba isikhathi esiningi uma ngabe uhlala ezweni kwaMpukunyoni ujwayele uba principal siyatatha ikhundla lapha ingani ngiqinisile ngoba ngisho kanjena ngoba ngaso sonke isikhathi uma uThixo wethu ezoqala ukuthatha uhambo olubheke enyokeni isuka kwaMpukunyoni kanti anikwazi lo omkhulu walapha yana enyokeni akwenzeki isuka kwaMpukunyoni lensizwa lena manazareta yathi masitshelile into yasezulwini yathi ngizogqoka wena ngembathe wena abantu abaningi angeke bekwazi ukubona ngoba wena uyobusa ugqoke mina ekuhambeni kwakho konke yasuka lensizwa ithatha imoto iphukelele esikoleni esibiza kuthiwa kusenhliziyo uma ngabe uphukelele khona kune bridge ukuthi mawuwela khona kuwela imoto eyodwa aziweli ziningi uma ngabe kuleyo ndawo kunezihlahla zamasundu ezikhona lapha izinkabi ezayithunyiwe zazimlalele lapha sathi zithi ziyaqhamuka yathi ziyaqhamuka lensizwa sambona eqhamuka kungawuye oshayela imoto ishayelwa inkosi ethu yasezulwini manazaretha amahle uThixo lenkosazana amen usilenda lo amen yini ningasho amen nomona amen yathi mangabe yilapho lensizwa yabonakala isithi dundu phezulu esikoleni yabonakala isisesikoleni kwathiwa hawu kanti nenze njani ngoba kuzwakala isililo ngisizwayo nenze njani inkabi zami enginithumileyo bakhona abantu esinabo lapha abathenga inkabi khona la esontweni yathi suka manazaretha lensizwa lena yathi ngizohamba mina uqobo lwami ngabe ngoyidubulela lo muntu ngoba bahlulekile ukuthi bambulale yathi bayifika nayo kwaphinda kwenzeka esifanayo kwaqhamuka ikhehla elidala elayishayela imoto yabisithi lensizwa lena hawu ngamdubula kanjani umuntu omdala kangaka umvangela untshangase namanje ukhona udla amabele amen indaba zakwaMpukunyoni manazaretha yizo lezo angifuni ukuthi ngihambe ibanga elide kodwa ngijabule into eyodwa kade ngilale insizwa kwaZulu ikhuluma lapha eyangapha empangeni naye yakhona kwaMpukunyoni
Ayi sikhoshile abanazalitha amathe sikhosha ngethi zonke lezi insizwa zikhuliswe lapha kwaMpunyo njengoba namhlanje ijakadula kangaka mayibonge inkosi enkulu esekuphakameni uNyazi lezulu inkosi usenikuzwile